Hinyotrap Integrated Territorial Organization Jowai Circle Haka nyotrik unok pra arja arpusau kalalaj ya kendu ya Deputy Commissioner ka West Jaintia Hills District halor ka RTI balalap niki department baper hapo West Jaintia. Kaseng kalalaj dawan UDC ban pindap ya barok ki pos bathili kenang banlaj na ka jingduko trekam haki department. Kat kum ka memorandum balat ho da ka sengru kala dawan UDC kumju na ka state government haka bayadai bat ka DSC bat ka MPSC ban pinya ki examen da ka rukom ka bakhuj basuba. Shushu ka seng kala dawa haka bayadai bat ki exam MPSC lani ka DSC ban pinbiang ki video kamera ki kamera bagi yele ki exam bat kumju ru ban ai da ka key answer ha ka tugas ni bakila dep ban tho ki exam jongki. Nakaliang kaseng kala banjuru bahdin biki candidate kila dep iki exam jongki ya ke DSC lani ke MPSC kidai ban pin kloy ban korek iki paper jongki kenang baki candidate kin yok kloy ki result jongki kenang ban laj nak jingkta kerta jongki kaseng kala pa kopi ru she chief minister local MLA Jowai constituency but she chief secretary Territorial Organization Hito Jowai Circle Idang sudah dikenduk bagi Deputy Commissioner bedai rui chairman jongga DSC te lembaga RTI ngina keseng ngilalap kumba sanspa totally kini kisang chan post ki post bakidai ru kiribalar post kibala hapo ijing page jongka DSC te ngina keseng dai nakata ngila ai cái chính thọ trong chiếc secretary và như là ai rồi chính thọ trong CM ubade finance minister và như là lagi kendor badu local MLA jongi ini nakaseng như là kentu ya BC ba ulai ban pet bah apa ide ba kadeng gunta ban ni nakaseng như là dawaru ba udai ban stick hagi kendan an jong ka DSC bagi memorandum hi kabang ngidang dab submit mene ngila syam ba ni nagasang yeng scam hakanong rim ba mundon bala kita ki influence habai dai ka DSC mundon kita ki authority ki bala ban influence ba bung sini haki sinem mensua ni pajak haki sinem ki ba khasan apos sinem mensua ni jio iba ba kita hi ki bedan ha bor kita ki bedan ha sarkar lani mo nganong kita ki Mr XYZ ki ju sim ya ka bor ha ki lajang te ngin aga seng ngin bodin ha bede ba kata benta ban ngi simru kalat ban kentu ya ki samla mo ki ba sim ya gedek benta ban pun jaga exam ni kenturu ya ki megi ba ki ba hapo ba West Jaintia Hills District kita ki badan ka jingkit kle na bentaban yikun persya ya ka bangsam ki ba yikun persya ban penduk pendam ya kini ki jing bangsam apa ka sinong ka thau jangi ngin ka seng kai ka bangi kran hang ne kamut bagan kotang hang ne ban ngila nang yai bodin ban ngila sem ba dadon kita ki ba walit ki kendan an jang dia si ngiru ngi panse ki haban yai jaga we nenti habai dai bagan leng benta audisi te cakum kami memorandum ni te mentang ni demand tak fair means haba yadai bak exam DSC lakin ai de merit ya way pan bit ubalahi ban thoi ke exam udai ban deserve ban yo na kumjoro ni demand yaki exam paper hadin bag ledat exam yaki tu ki exam paper bagi permikloy ni demand bagi ada dekat deadline hagi jing gede bat kini paper jo ki kena pada dead exam bagi mdai ban preslim ru ya result hadin bag le dead exam katkum ka memorandum ni haga memorandum ngila demand bagi donki video kamera kaki asar kadai ka way bagi tu exam hadin bagi le dead exam itu kena ide ban penmi mentahi ban kerek paper mentahi tang-tang ikwa
ngidiman ya kan ESC bakin de ka fair means kat kum ka memorandum nila bo ham isi tang kita hi kublesi. Thank you.